Di mavê du heyvan de zêdetir ji 10 jina li Kurdistanê hatine kuştin ji ber ku bi tenê jinin. Ava bi helkefta Roja Cîhanî ya Jinan li Komelgeha Şariye hejmareke çalakvanên jin û yên zelam û rêxerawên jinan rabûn bi xirvebûnekê dijî kuştina jinan û çendîn peyam û daxwazî di vê xirvebûnê de hatine daxwazkirin. Dêrîn Cemîl Xidir Ebdar rêxera evê xirvebûnê o wesa dibêjit. وەکو چالاکوانەکرد بارێ ژنان دا ڕاستی مەڤیا ئەموی پامێ بگەهینین و ئیدی ژنێتە کوشتم ناوێ شەرەفێ و شەرەف لەشی ژنێ دەنێتە کۆمکردن ئەمەکو هەف پەیمانیا ژنان لە کوردستانی کەش کۆمەکە ڕێکخرا و چالاکوان ئەم پێک هاتیە مەگرنگکە بزانی ئەvê جارێ 8 مارس ڕۆژە ماتەمینیا مە ژنان بتن چون گوت ماوێ دوو مەهێن بۆری دا زێدەتر 10 ژناب ناو هزرێن مێر سالاری هاتینە کوشتنە و بدەست هاتینە کوشتنە Ji alîxwe ve çalakvanên jin yên êzidî wisa behsa baradoxê jinan dikin û daxwaz dikin ku ev kuştina bi navê namûsê bihête sekinandin û dîsan daxwaz kirin ku ev jinên êzidî yên mayîn di nava destên Daeş de bihêna rizgarkirin û harîkariya rizgarbûyan jî bihête kirin. داخوازا من ji her afretekî ew xûkim neket bo her kesekî û bi azadana kar biketin û daxwaza her kesekî û ya min ya êzdiya ya her kesekî ew e ku bi helkefta vê rojê ku her afreteka di destê Daeş de mayî bihêta rizgarkirin û ew afretên di destên Daeş de mayîn nehîne ji bîr kirin. لكن للأسف إيرو بسبب كشتنا شارده جن إش كردستاني إش برفيكي إيرو هم ساكنين أم مناشدة حكومات كان أو جهات معنية حقوق الإنسان وحقوق جنا أنه في تشتي أم قبولنا كان أم وكو شالقفان وكو منظمات المجتمع المدني مناشدة حكومات كان أنه وان قوانين تعديل بك Dê dezanîn ku salana û li heştî adarê Roja Cîhanî ya jinan hatiye diyarkirin, lê li gorî gotina jinên çalakvan heta niha jin li bin çendîn gotgotka dihête kuştin. Ekrem Derwiş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Komelgeha Şariye.